više zbližimo i da bolje razumijete ono što ja radim u muzeju. Ja sam u Historijski muzej Bosne i Hercegovine došla kao volonterka, tada studentica, koju je zanimalo kako muzej pomaže da se izgradi kolektivno sjećanje. Zapravo sam se bavila pitanjem što će nama muzeji i zašto su nam muzeji toliko važni. Kroz proučavanje rata sam vidjela da postoji jedan vrlo specifičan kontekst u kojem muzeji u Bosni i Hercegovini djeluju i bilo mi je važno da istražim zašto su nama muzeji važni. Tako da ja večeras možda neću govoriti previše o ovom pitanju koje si ti, Belma, adresirala, ali ću se potruditi da ukažem na to kako muzej mijenja društvo i kako društvo mijenja muzej. To je jedna nevjerovatna simbioza, kao i simbioza u koju sam ja ušla prije 13 godina sa institucijom u kojoj danas djelujem. Znači ja sam počela prvo da volontiram u muzeju, a onda sam potpisala poslije 1,5 godina svoj prvi formalni ugovor za pripravnički status u ovoj kući, u kojoj mi je bilo zanimljivo kako se iz faze u fazu mijenjala i kako je u stvari muzej postao refleksija društva. Muzej je pratio impuls bosansko-hercegovačkog društva i nekako se vrlo vješto transformisao. Muzej je osnovan, a zašto mi je sve to bilo važno? Zato što sam jedno od pitanja koje mene pokretalo je pitanje mog vlastitog identiteta i mislim da će to možda vama biti zanimljivo. Jer ja sam zapravo porijeklom iz istočne Bosne, iz Srebrenice i Bratunca, došla sam kao djevojčica u Sarajevo. Bilo mi je zanimljivo da vidim kako muzej generiše priče u kontekstu ličnog i kolektivnog identiteta. I sav moj profesionalni rad bio je vezan u stvari za proučavanje potencijala kulture u procesima suočavanja sa ratom. Mislim da je ovo predavanje večeras važno zbog toga što muzej slavi u ovoj godini i svoj 80. rođendan i vrlo nam je važno da izađemo, a to pokušavamo već nekoliko godina, da izađemo iz nekog zvaničnog muzejskog prostora, da djelujemo i virtualno, da djelujemo izvan granica Bosne i Hercegovine, da tražimo međunarodne partnere, i da priče o Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine pomognu da na različite načine liječimo društvo. Ja ću sada sa vama da podijelim prezentaciju. Voljela bih da ovo ne bude isključivo predavanje, nego da onako brzo i dinamično prođemo kroz različite teme koje sam vam večeras pripremila, pa da onda otvorimo platformu za razgovor. Mislim da tako najbolje možemo odgovoriti večerašnjem izazovu i zadatku. Predavanje je strukturiran, ovaj formalni dio razgovora je strukturiran tako da ćemo prvo govoriti o tranziciji muzeja iz sistema u sistem, od njegovog osnivanja do danas i o tome kako je bio povezan sa bosansko-hercegovačkim društvom, kako ga je mijenjao, a drugi dio razgovora posvetit ću izložbi Naša žena, jer mislim da je večerašnja publika itekako, da može da prosto bude važno kako je bosansko-hercegovačka žena pomagala da se društvo mijenja nakon vremena krize. Mislim da je ovo prava izložba i prava tema koju možemo da otvorimo večeras. Dozvolite mi da podijelim sa vama svoj ekran. Ja sam pripremila jednu skromnu prezentaciju. Samo ćete mi reći da li vidite fino. Vidimo cijeli ekran. Evo, brzo sam nered prebacila na prezentaciju. Dakle, ovo je logo kroz koji ćemo obilježiti ovaj važni muzejski jubilej. 1945. godine, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, osnovan je ovaj muzej, ali pored toga
objavljen je zakon koji je uredio djelovanje kulturnih institucija i motivisao otvaranje niza drugih institucija u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo godina u kojoj je osnovan javni servis, radio-televizijski servis naše zemlje. Dalje, tada je to bila televizija Sarajevo, koja je isto se transformisala vremenom, potom Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Već sljedeće godine mislim da će rođendan da slavi Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Dakle, uspostavljen je tim procvatom, odnosno izlaskom iz rata, osnovana je platforma za procvat institucija kulture u našoj zemlji. 80 godina je prošlo, vidjet ćete na koji način. Naša ovogodišnja parola je živi muzej, muzej živi, sa idejom da pokažemo koliko su važni procesi oživljavanja muzeja i da nekako pozitivno uđemo u novu dekadu. Ovako je nekad izgledao muzej. Ovo je zgrada koja pretpostavljam da ste već posjetile. Naročito me raduje što sam čula da nisu sve žene koje učestvuju u radu Zambaka iz Sarajeva, nego da nas ima, odnosno da vas ima iz svih gradova. Ovo je zgrada koja je namjenski rađena za muzej, tada Muzej revolucije. Muzej nekoliko puta mijenjao svoje ime, bio je poznat kao Muzej narodnog oslobođenja, pa je postao Muzej revolucije Bosne i Hercegovine i 66. godine je na njegovoj sadašnjoj adresi otvorena namjenski napravljena zgrada koju su radili Boris Magaš, Edo Šmidihen i Radovan Horvat. U pitanju je bio javni poziv, grupa zagrebačkih arhitekata je dobila natječaj i napravljena je zgrada muzeja koja je jedan od prvih primjera arhitekture moderne u našoj zemlji. Muzejska zgrada je bila jako savremena za to vrijeme, imala je čak svoj lift. Vidite ovaj centralni dio, to je izložbeni paviljon kojeg mi danas zovemo Kubus. On je zatvoren i u tom dijelu muzeja je bila izložba o Drugom svjetskom ratu. Muzej je imao svoj ceremonijalni plato, zamišljen je, dizajniran je, projektovan je kao jedna skulptura koja je glavni dio kubus lebdi na staklenoj površini. U unutrašnjosti muzeja je bašta koja po meni donekle citira i bosanski slog u arhitekturi sa dvorištem koje je zatvoreno. Dakle, u pitanju je ne potpuna moderna, nego jedan spoj savremenosti i tradicije. U toj bašti je bila predviđena muzejska izložba, odnosno izložba na otvorenom. 66. godine sa nestrpljenjem se u oslobođenju najavljuje da će uskoro biti otvoren Muzej revolucije na novoj adresi. Muzej je do tada njegovao putujuće, znači od otvorenja do 45. do 66. godine njegovao je putujuće izložbe koje su hodale po čitavoj Bosni i Hercegovini. Muzej je u početku bio smješten u prostorijama Zemaljskog muzeja i u prostorijama Vijećnice, a ovo je 66. odnosno 59. su izašli rezultati ovog javnog poziva, 59. pardon, već 66. je pripremljena prva stalna postavka, a 63. je osoblje ušlo zvanično u muzejske prostorije. I dakle, sa velikim nestrpljenjem se čekalo, 3 godine se radila prva stalna postavka Muzeja revolucije. Oslobođenje kaže uskoro će biti otvorena priča o velikoj epopeji i Drugom svjetskom ratu. Znači, pomno je praćen proces kreiranja narativa o Drugom svjetskom ratu. Zadatak, misija muzeja bila je da koristi priču o Drugom svjetskom ratu u procesima izgradnje kolektivnog identiteta, prvo sjećanja na taj period, a kasnije i kolektivnog identiteta.
Muzej je vršio, idemo dalje, evo vidite ovako su tekle pripreme za otvorenje Muzeja revolucije. 69. godina je jedna od onih koji su se upisale u historiju muzeja. Bila je to godina kada je u muzej došao Josip Broz Tito i njegova supruga Jovanka sa zvaničnom delegacijom. U pratnji tadašnjeg direktora Monija Fincija istražili su muzej i obišli muzejske postavke, a drug Tito je napisao i par pohvalnih riječi u knjigu posjete koja danas već ima status eksponata. Zanimljiva činjenica kada govorimo o izgradnji identiteta jeste da je muzej održavao kontinuiranu komunikaciju sa kabinetom predsjednika, da su važne službene posjete nekako bile dio odnosno da je muzej bio dio važnih državnih protokola. Na platovu muzeja su djeca ulazila u pionirsku organizaciju polaganjem zakletve. Muzej je djelovao je u tadašnjem društvu kao generator drugih važnih muzeja i memorijalnih jedinica. Jedan važan podsjetnik. U Drugom svjetskom ratu najveći broj bitki odnosno na tlu Jugoslavije je na tlu Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina imala najveći broj narodnih heroja. Svaka republika unutar Jugoslavije je imala svoj matični muzej revolucije, muzej koji njeguje tu vrstu sjećanja i koji pomaže u procesima, koji kontroliše zapravo taj proces uspostavljanja manjih memorijalnih jedinica. Upravo to je bila misija ovog muzeja. Tako je muzej učestvovao u procesu produkcije izložbi u Foči, u Drvaru, u Jablanici. Muzej Bitka na Neretvi u Jablanici je bio čak depadans ovog muzeja do zaključivanja rata. Posljednjeg rata u našoj zemlji. Dakle, muzej je imao vrlo važnu edukativnu ulogu, ali isto tako i kulturološku, jer je vršio generiranje i kontrolu nad drugim mlađim i manjim memorijalnim jedinicama koje se uspostavljaju širom zemlji. Možemo reći da su 70. godine bile zlatne godine ne samo ovog muzeja, nego bosansko-hercegovačke muzeologije, jer se tada pored muzejskih ustanova podižu i različite izložbe, dižu se spomenici i na taj način se kroz kulturu sistemski od strane države vrši proces kreiranja, sjećanja i izgradnje identiteta. 70. godina se pokreće i muzejski časopis. Taj časopis je bio jedan od najvažnijih muzeoloških glasila u zemlji, okupljao je snage istraživačke i sve druge potencijale kroz objavljivanje radova iz domena historije, historiografije, muzeologije, muzeografije. I upravo je i ta posjeta Josipa Broza Tita na neki način ohrabrila muzejske uposlenike da djeluju dalje. Rekla sam već, ta veza sa predsjednikovim kabinetom se kontinuirano održavala. Pripreme stalne postavke bile su izuzetno važan proces, zato što je Muzej revolucije uključivao umjetnike na nivou čitave Jugoslavije u taj proces podizanja muzeja. Ovdje imamo prizor Frane Delalea, to je umjetnik iz Hrvatske, koji dolazi u Muzej revolucije da postavi veliku kompoziciju koja se zove Sutjeska. Zašto je umjetnost bila važna? Pogledajte kako je izgledala ta prva stalna postavka Muzeja revolucije. U jednom dijelu vidite ovu sliku koja podsjeća na sliku čuvenog francuskog slikara Eugena Delacroix, Sloboda vodi narod. To je zapravo rad Ismeta Mujezinovića i u sredini ova instalacija sa ježom zove se Ustanak, rad je Nandora Glida. Dakle, umjetnost je korištena kao didaktičko, kao edukativno sredstvo u prenošenju glavnog historijskog narativa, da akcentuje pojedine priče
i da nam dočara određene historijske scene. Pogledajte kako je ova slika izložena zajedno sa oružjem. Dakle, umjetnost, muzej je povjerio najznačajnijim umjetnicima Jugoslavije i Bosne i Hercegovine da oblikuju glavni historijski narativ. Evo jedna fotografija u koloru da vidite kako je to izgledalo. Ovo je muzejska zgrada koja danas izgleda potpuno drugačije. 1992. godine muzej ostaje u jednoj zoni koja se zove Snajperska aleja ili Aleja snajpera. To je zona današnje ulice Zmaja od Bosne. Muzej je bio u potpunosti izložen, dakle početak opsade Sarajeva u potpunosti mijenja poziciju muzeja ne samo u fizičkom smislu, nego i u strukturalnom. Objasnit ću vam zašto. Ovdje imate fotografiju muzeja koji je posmatran kroz snajpersko gnijezdo. Snajperska gnijezda su bila u stvari organizirana u neposrednoj blizini muzeja na Grbavici. Dakle, ovo je prizor i možete da vidite kako je direktno muzej bio izložen utjecaju snajpera. Imamo jedan od izvještaja iz 1994. koji bilježi koliko tačno granata je ispaljeno na muzejsku zgradu. Sva stakla znači muzej je specifičan po toj staklenoj fasadi, ta stakla su bila uništena i pred muzejskim timom se stavlja izazov kako sačuvati eksponate za vrijeme opsade. To je tema koju još moram priznati nismo adekvatno istražili. Ja kao voditeljica biblioteke sam pronašla podatke da je znači jedina zbirka koja je u ovom izloženom dijelu, sve muzejske zbirke su u podzemlju, u podzemnom svijetu muzeja, u depojima. Jedina zbirka je bila biblioteka. Mi i dan danas pronalazimo ostatke gelera u biblioteci, u muzejskim knjigama. Biblioteka je migrirala u toku rata, ali ipak dio biblioteke je oštećen. Iz kubusa se stalna muzejska postavka o Drugom svjetskom ratu prebacuje u niže etaže muzeja kako bi se zaštitila. I tada je priča o Drugom svjetskom ratu nekako trajno napustila centralni izložbeni prostor. Ovdje možete da vidite o čemu govorim. Ovo je fotografija muzeja 1995. godine. Dakle, staklena fasada je bila u potpunosti uništena. Čak možete da vidite i dijelove knjiga, dijelove biblioteke koji su potpuno otvoreni u ovoj ovdje zoni. Potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma u potpunosti je, u tom periodu 1993. godine promijenjen je naziv muzeja. Muzej revolucije postaje historijski muzej Bosne i Hercegovine, mijenja se njegova tematska struktura i način na koji muzej radi. Polje djelovanja muzeja je u tom periodu formalno promijenjeno, ali to zapravo nije označilo da je ta promjena se uistinu i desila. Objasnit ću vam i zašto. Ovo je fotografija post-Dejtonskog muzeja. Potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma nije označilo mir i na polju kulture, zato što bi to značilo da postoji Ministarstvo kulture na državnom nivou koje regulira rad ustanova od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj muzej zajedno sa drugih 6 institucija kulture ostaje bez zvaničnog skrbnika. Država koja ga je osnovala nije preuzela osnivačka prava. Što znači da je muzej iščašen iz nekakvog formalnog pravnog okvira i da ne postoji sistem znači da ne postoji budžetska struktura prema kojoj ovaj muzej djeluje. U muzeju nema trenutno grijanja još uvijek. Muzej je morao da razvije samostalno i samoinicijativno sistem preživljavanja u jednom takvom društvenom kontekstu. Danas postoji Ministarstvo kulture na federalnom nivou, odnosno imamo i Ministarstvo kulture Republike Srpske, ali ne postoji organ koji bi regulirao rad državnih institucija
od značaja država, znači institucija koje su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. To znači da svaki put moramo da, znači svake godine, svakog mjeseca i dana moramo da promišljamo o tome kako da osiguramo sredstva za funkcioniranje ovog muzeja. Ovdje možete da vidite kroz primjer rada Voje Dimitrijevića, kroz vitraž koji je nekako centralni muzejski eksponat koji dočekuje posjetitelje. Imate priliku da iščitate sve ove slojeve historije o kojima smo govorili do sada. Muzej koji je napravljen u jednom vrlo specifičnom društvenom kontekstu, odjednom ima ova oštećenja i treći sloj je ova traka koja u stvari označava da su muzeji ugroženi i da im je potrebna podrška. Situacija je bila dosta kompleksna do 2012. godine, kada je muzej u stvari u 2012. godini bio u jednom trenutku čak i zatvoren. Nije bilo sredstava za rad, nema grijanja, nema plata, nemoguće je izmiriti troškove koji se nagomilavaju iz dana u dan. Sadašnja direktorica muzeja Elma Hašimbegović je u tom trenutku bila kustosica muzeja. Predložila je svom radnom timu da muzej organizira nešto što se zove Sedmica otvorenih vrata pod nazivom Solidariši se u Grimom muzeji. I to je u stvari sedmica koja je nekako trajno zapečatila i promijenila sudbinu ove institucije. Zato što se kroz tih 7 dana pokazalo da muzej može da opstane zahvaljujući požrtvovanom radu njegovih uposlenika, zahvaljujući strategiji otvorenosti prema zajednici u kojoj muzej zapravo djeluje. I na taj način se muzej uvezao sa različitim međunarodnim i lokalnim partnerima. Ali prije svega se muzej je propitao vlastiti identitet. I nekako od tog trenutka se mijenja strategija rada muzeja. Kroz tih 7 dana u muzeju su se otvarale zbirke, znači svaki dan je u fokusu bila jedna muzejska zbirka i uz pomoć velikog broja volontera priređen je adekvatan program, tako da je muzej živio tih 7 dana. Ova instalacija je nastala tada na fasadi muzeja. 3 BiH umjetnice su zamolile ljude da im pomognu u procesu, znači kroz rukavice koje simboliziraju ruke, rad, prisustvo i koje su otisak na neki način, otisak u vremenu. Sjetimo se recimo pećina Altamire i Lascaux gdje su u stvari prvi tragovi ljudskog postojanja ruke. Na simbolički način se u stvari građani upisuju na fasadu muzeja kroz ove rukavice različitih boja, formata, što na neki način simbolizira i različitost ljudi koji jesu građani Bosne i Hercegovine. Ova instalacija je i dan danas stoji na fasadi, ona je dio nekakvog procesa i života muzeja, ali itekako podsjeća na trenutak, na prelomnu tačku kada je muzej u stvari otvorio ponovo svoja vrata široj javnosti. Teme kojima se muzej bavi postaju drugačije. U centralnom izložbenom prostoru, rekli smo nekad, je bila izložba o Drugom svjetskom ratu, sada je tu izložba o opkoljenom Sarajevu. Ali kako je ova izložba nastajala? Ona je nastajala kroz participaciju građana. Muzej je objavio poziv ljudima koji su preživjeli opsadu i koji imaju zanimljive priče, da podijele te svoje priče i predmete. Muzej nije bio u situaciji da vrši kupovinu, nabavku, akviziciju predmeta kroz kupovinu, nego su ljudi pozvani da pomognu u procesu oživljavanja muzeja. Tako je formirana ne samo izložba o opkoljenom Sarajevu, nego i čitava jedna kolekcija koja svjedoči o iskustvu građana Sarajeva pod opsadom. Ono što je po meni najljepše u ovoj izložbi jeste što ona veliča ljudski duh.
Ovo je izložba koja je univerzalna i koja govori o tome kako u vremenima krize i dalje moramo preživljavati, moramo biti solidarni, empatični, promišljati o tome kako iskoristiti postojeće resurse i napraviti nešto novo. I mislim da ova izložba je izuzetno poticajna ne samo za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo, nego bogme i za naš muzejski tim koji evo ima priliku da kroz ovu izložbu se stalno podsjeća na to koliko nam je kultura važna. Meni je u ovoj izložbi posebno drag tematski blok koji govori o kulturi za vrijeme opsade, koji svjedoči o tome kako su građani Sarajeva koristili bicikl u procesu prebacivanja iz jednog dijela grada u drugi, o brojnim izložbama koje su rađene od vrlo onako primitivnih, jeftinih materijala, stotine izložbi je održano u zvaničnim i u nezvaničnim izložbenim prostorijama. Izložbe su realizirane, odnosno koncerti, programi su realizirani na ulicama, u uništenim kinodvoranama i mislim da je u stvari ta izložba, odnosno taj blok koji svjedoči o kulturi, jedna vrsta omaža svemu onome što kultura jeste. Ja bih iskoristila ovaj moment da vas napomenem da zašto je kultura na udaru ove neke političke krize. Zato što kultura je jako žilava i posjeduje moć da nam otvori određena pitanja, muzeji otvaraju pitanja, ne daju uvijek konkretne odgovore. Mislim da Historijski muzej Bosne i Hercegovine danas ima dvostruki teret, a to je da je kulturna institucija u državi koja nema ministarstvo kulture i koja se ne može tek tako suočiti sa žilavošću kulture kojoj pripada, a drugi teret je teret socijalističkog nasljeđa kojim je određen po svom rođenju. I ta dva tereta čine ovu instituciju izuzetno opasnom, zato što nam, kažem, dekonstruiše identitet na jedan vrlo zanimljiv i dinamičan način, a ujedno nam pokazuje, podsjeća nas na jedno vrijeme o kojem politika danas želi da zaboravimo. A to je vrijeme u kojem su ljudi u Bosni i Hercegovini različiti živjeli skupa. I mislim da je to najveći teret ovog muzeja. Zato što pitanje podjela, odnosno struktura po podjelama danas itekako odgovara naročito onima koji su na vlasti. I pored izložbe Opkoljeno Sarajevo, Historijski muzej Bosne i Hercegovine se bavi različitim pitanjima, različitim ratnim izložbama, otvara različite teme. Ovaj muzej je prvi ugostio izložbu udruženja Zaboravljena djeca rata. To su priče o djeci koja su rođena nakon ratnih silovanja. Ovo je muzej u kojem su se čuli glasovi ratnih veterana. Ovo je muzej u kojem su predstavljene priče roditelja čija su djeca ubijena u ratu. Govorili smo o tome kako izgleda rat iz ženske perspektive. Ovo je jedna posebna izložba, ovo je vjerovatno najposjećenija izložba u posljednju deceniju, a to je izložba Zagrljaj Safeta Zeca, gdje smo nekako koristeći alate Muzeja revolucije Bosne i Hercegovine, ponovo iskoristili potencijal umjetnosti da odgovorimo na jednu osjetljivu temu. Ovo je izložba Zagrljaj koja prije svega govori stavlja u prvi plan priču o Bošku i Admiri koji su ubijeni na Vrbanja mostu za vrijeme opsade, ali isto tako o svim polomljenim, prekinutim zagrljajima koje je rat nasilno razdvojio. Ovdje je jedna eksperimentalna izložba koja je korištena kao jedna vrsta autorefleksije, izložba Briana Ina, jednog od najvećih svjetskih umjetnika
spomenika. Željela sam da ovom prezentacijom nekako prođemo kroz to kako se muzej transformisao i šta smo to sve radili u posljednjih nekoliko godina. A ovo je jedan poseban prostor, zove se Sarajevski spomenar, nije smješten u zvaničnom muzejskom prostoru, ali je rezultat našeg rada i prikupljanja predmeta koji su pripadali ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Ovaj muzej se nalazi u neposrednoj blizini spomenika ubijenoj djeci i ovako izgleda. Mi smo zapravo, ovo je jedna memory box kutija napravljena od ogledala jer smo željeli da izazovemo proces autorefleksije i nekakvog upisivanja u Sarajevski spomenar. Vidite ovdje da imamo neke ladice, svaka je priča za sebe. Otvarate ih onoliko koliko možete da podnesete, koliko ste spremni da iščitate u tom trenutku, a prostor je utopljen kroz crteže ubijene djece, znači otvorili smo pažljivo njihove dnevnike, njihove crteže i u saradnji sa studenticama Akademije likovnih umjetnosti napravili ovaj kolaž. Ovo prostorno rješenje potpisuje dizajnerica Samina Tanović, koja je provela nekoliko godina radeći na adekvatnom prostornom konceptu koji bi pomogao da priče o ubijenoj djeci danas možemo koristiti u procesu sjećanja, ali isto tako kao edukativni alat o opsadi. Druga važna tema koju muzej danas proučava jeste u stvari nasljeđe Drugog svjetskog rata. Ovaj muzej je prvi otvorio svoje depoje, dakle kad smo vidjeli da je priča o opsadi toliko važna da treba biti u centralnom izložbenom prostoru, premjestili smo priču, odnosno ostavili smo da priče o Drugom svjetskom ratu budu u muzejskim depoima. Napravili smo prvi proces otvaranja muzejskog depoa, tako da danas možete zapravo u prisustvu kustosa da istražite podrume i da vidite kako mi to čuvamo muzejsko blago. Otvorili smo i fotodepo, dakle kontinuirano promišljamo kako da muzejske zbirke revitaliziramo. Do sada smo obnovili više od pola muzejskih kolekcija, što je izuzetno važno. Ovo je priča u jednoj prilici smo čak iznijeli veliki dio umjetničkih dijela iz naše kolekcije i ponudili ih umjetnicima da vidimo na koji način umjetničkim i kustoskim savremenim intervencijama možemo oživjeti muzej. Posebno mjesto u radu ove institucije čine edukativni programi koji su namjenski osmišljeni sa puno ljubavi za djecu. Ovo su naši eksponati, ovo je narativ koji se zove Bajka o muzejskom kraljevstvu. Jedna od prvih nervoza koje sam ja refleksno dobila kada sam ušla u ovaj muzej bila je činjenica da sam stalno izložena puškama, oružju i teškim temama. Nedostajalo mi je da se u bosansko-hercegovačkoj historiji iščitaju neki drugi periodi ili da se makar ti periodi koji su teški adekvatno približe mališanima. Tako je nastala priča, ovo je moje prvo suočavanje sa nekim konkretnim muzejskim problemom. Napisala sam Bajku o muzejskom kraljevstvu u pokušaju da u stvari najmlađu publiku inficiram strašću koju sam ja osjetila prema Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Jednog dana u kraljevstvu koje se zove muzej nestane grijanja. I to je zapravo fizički problem, primijetile ste, kojeg mi i imamo u muzeju. Kralj kustos i kraljica kustosica koji čuvaju kraljevstvo uz pomoć eksponata pokušavaju da ožive kraljevstvo. Nije im uspio plan A, nije im uspio plan B, znate kako to u bajkama obično biva, međutim na kraju se pronašlo rješenje. Eksponati su odlučili da prirede jednu veliku muzejsku izložbu i da na taj način zagriju muzejsko kraljevstvo kada im dođe publika. I to je poruka koju mi želimo da prenesemo maloj Raji, da oni mogu da ugriju muzej.
Učimo ih osnovnim terminima, ali ih prije svega učimo da briga o nasljeđu ne pripada samo nama, kustosima, koji po vokaciji i po formi trebaju da vrše kontrolu nad muzejskim eksponatima i nasljeđem, nego u stvari decentraliziramo muzej, tako što palicu nekako prebacujemo i na vas, jer je odgovornost i na vama, ne samo na onim koji rade u muzeju. I sada ćemo proći kroz izložbu Naša žena. U 80. godini muzej je odlučio da malo promijeni perspektivu i da pokloni izložbu koja govori o tome kako su žene mijenjale društvo. Zašto je ova izložba drugačija? Zato što obično historiju pričamo iz perspektive muškaraca, pričamo o događajima koji su važni, historijske bitke, narativi koji su onako militaristički i vezani za ratove. Ovo je izložba koja govori iz perspektive, koja govori o ženama i iz perspektive žena. Zanimljiva je zbog toga što govori o jednom vrlo atipičnom periodu. Dakle, obično u velikim, važnim historijskim narativima uvijek pričamo o ratu. Ovo je izložba koja govori o miru, o tome šta se dešava kada se bitke formalno zaključe, kako izgledaju procesi oporavka društva. Kada dođete na izložbu, ovo smo uvijek željeli napraviti, ali evo ovo je bila prilika da imate neku vrstu raskrsnice, da odaberete u koji period želite da uđete. Možete ući u period nakon 95. ili 45. Nakon 45. napravili smo jedan zid na izložbi, to je u stvari neka vrsta tizera koji vam donosi historijski kontekst. Nakon 45. godine Bosna i Hercegovina je izuzetno siromašna zemlja, opustošena ratom. To je zemlja u kojoj još uvijek nemamo, u kojoj zaista hara siromaštvo, u kojoj nemamo fabrike i zemlja u kojoj žene počinju da djeluju još za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, žene organizirane kroz antifašistički front žena, to je državna organizacija koja je masovno mobilizirala žene, hiljade žena je bilo dijelom ove organizacije. Žene koje su djelovale u ratu odlučuju da djeluju i u miru. Posredstvom države naravno, ali bile su podijeljene u određene sekcije i na taj način počinju da se bave određenim važnim društvenim pitanjima. U tom trenutku u Bosni i Hercegovini još uvijek nemamo bolnice, škole, apoteke. Imamo slučajeva da žene samoinicijativno, recimo u istočnoj Bosni, počinju da beru biljke i da ih koriste za proizvodnju melema i raznih lijekova, da liječe samoinicijativno. Onda imamo situaciju da su ognjišta još uvijek otvorena, to znači da doslovno imate vatru u domu i to je bilo onako dosta loše po higijenu, po zdravlje ljudi koji žive u takvim okolnostima. Babice djeluju po selima, još uvijek nemate sistem u kojem žena, znači nekako mi se čini da je važno da vam malo pobliže objasnim ove fenomene, jer smo zaboravili u stvari koliko stvari koje mi danas imamo su neka vrsta blagoslova. Naviknuti smo na brzu komunikaciju, na dostupnost zdravstva i na dostupnost pisma i pismenosti, a to nije uvijek tako bilo. Žene su se itekako morale izboriti za svoja prava. Znači, jedna od prvih, ovdje je prikaz lista Nova žena, to je glasilo AFŽ-a, kroz koje su žene imale priliku da čitaju nešto više o tome šta se dešava u ostatku zemlje. Žene su se prvi put susrele 45. U proljeće da porazgovaraju o svojim ulogama u društvu, a jedna od prvih uloga koju su žene dobile jeste zapravo uloga da podižu ratnu siročad.
stotine djece, a naročito u zoni planine Kozare, ostaje bez roditelja. I svu tu ratnu siročad je bilo potrebno smjestiti u domove. Taj proces se nazivao kolonizacija ratne siročadi. Tako imamo recimo priče žena iz istočne Bosne koje su u svojim domovima imale po 30 djece koja ostaju bez roditelja. Dakle, kasnije se već javljaju i vrtići, jaslice i različiti programi kroz koje su žene mogle da se brinu o djeci, ali u samim počecima, nakon 45. one su najčešće udomljavale djecu u svojim domovima. Ovdje imate izložena pisma iz Slovenije jedne djevojčice koja iz Bosne odlazi u Sloveniju. Ona je ostala bez roditelja i šalju, znači masovno tada djecu iz Bosne šalju u Sloveniju. Ona objašnjava kako izgleda njen život, novi život u Sloveniji i šalje ovo pismo ženama koje su joj bile skrbnice dok je još uvijek bila u našoj zemlji. Posebnu vrijednost ima ovaj prikaz žene uz bijegu sa djecom. Ovo je fotografija čuvenog fotografa Žorža Skrigina, nastala u ratu, u Drugom svjetskom ratu, a potom ju je umjetnik Mario Mikulić oživio kroz ovu instalaciju. Ovaj rad je gotovo 3 decenije bio skriven od očiju javnosti. Ovo je prvi put da smo nakon 95. godine prikazali ovaj rad. Jedno od važnijih pitanja u ovom dijelu izložbe je pitanje pismenosti. Preko 86% žena u ovom periodu je nepismeno, organiziraju se analfabetski tečajevi i žene različitih generacija po prvi put sjedaju u školske klupe, uče kako da čitaju i da pišu. Važno je pitanje izbora 45. godine. Među 8 miliona glasača iz Bosne i Hercegovine na izbore izlazi jedna gospođa koja se zove Halima, a njenu priču smo pronašli u časopisu Nova žena, tako da imate priliku da vidite iz Halimine perspektive zašto je izlazak na izbore bio važan. Pored toga, pitanje skidanja zara i feredže je bilo izuzetno važno za žene muslimanke. 50. godine je objavljen zakon o otkrivanju žena muslimanki i to je bilo u septembru, već u novembru. Inače se taj proces u historiografiji bilježio kao proces emancipacije žena, međutim mi smo ovom izložbom željeli da pokažemo i drugu perspektivu, da su žene bile izuzetno traumatizirane tim procesom, naročito žene koje su živjele u patrijarhalnim sredinama i žene koje su bile, da kažem, pod nekim dvostrukim teretom. Zamislite kako izgledao proces kada ti odjednom narede da se moraš otkriti. Već u novembru 1950. godine zar i feredža su iščezli sa ulica naše zemlje. Paralelno s tim procesom žene odlaze u fabrike, učestvuju u radnim procesima, obaraju norme, postaju udarnice. Jedan od pogrdnih naziva za žene koje rade u fabrikama bio je naziv fabrikuše. I ono što je važno spomenuti jeste da su žene svojim rukama fizički radile, raščišćavale ruševine, pomagale da se grade bolnice, zadružni domovi, kina, domovi kulture i sve druge institucije koje je bilo potrebno podići. Drugi tematski blok ove izložbe govori o periodu nakon 95. godine. Za razliku od prethodnog perioda, u ovom periodu žene su potpuno osuđene na individualnost, dakle ne postoji državna organizacija koja vrši nekakvu vrstu kontrole i daje određene zadatke ženama, nego dolazi do jačanja NGO sektora, nevladinog sektora. Žene se udružuju, najčešće su to žene koje su preživjele različite zločine, koje su bile žrtve rata, ratne udovice, žene koje su izgubile svoju djecu ili žene koje su preživjele silovanje i ratne
zločine, one se udružuju kako bi se izborile za pravdu i to je njihov najveći doprinos. Više od 2 miliona ljudi je migriralo ili je bilo raseljeno u periodu rata i nakon, neposredno po zaključenju rata. Tako da 2 miliona ljudi se pomjera iz svojih domova. To su bili ozbiljni tektonski društveni poremećaj sa kojima je se bilo važno izboriti. Žene su trebale, jedan od prvih njihovih susreta je bila konferencija koja se zvala Žene transformišu sebe i društvo, a dešavala se pod organizacijom časopisa i kluba Žena 21. Žene se prvi put, dakle, susreću, žene iz različitih entiteta i razgovaraju o svojoj ulozi u društvu i kako mogu pomoći da se društvo oporavi. Ovdje vidite jednu od važnijih tema izložbe, to je pitanje povratka i obnove. Ovdje isto tako imamo slučajeve da žene, najčešće žene koje ostaju bez muževa i sinova, se moraju vraćati u svoje prijeratne domove i same svojim rukama podižu svoje prijeratne kuće. Ovdje imamo priče iz Mostara, iz Posavine, Zvornika, potom priču iz Banja Luke gdje su dvije žene, jedna Bošnjakinja, jedna pravoslavka, odnosno Srpkinja, se odlučile da naprave projekat koji bi u stvari im omogućio lakši život u tom periodu. Naime, međunarodna zajednica u tom periodu vrši veliku pomoć, odnosno injektira sredstva, ali to su najčešće bila sredstva za pomirenje, za projekte pomirenja. Ono što je njima bilo konkretno potrebno jeste krava. Tako da se one odlučuju da traže kravu, a rekle su u projektu da će plodove od te krave, mlijeko i sve ostalo da dijele. I na taj način su lukavo odigrale partiju i dobile ono što je njima konkretno bilo potrebno za život i za rad. Imamo ovdje prizore žena iz istočne Bosne koje danas djeluju kroz jednu zadrugu i imamo prizore iz njihove svakodnevnice. I još ću se kratko vratiti na dva važna pitanja. Ovdje imate u centru ove izložbe je priča o majkama Srebrenice. Mislili smo da je važno da ukažemo na to koliko su žene mijenjale pravosudni sistem. Žene, naročito majke Srebrenice, su bile, one su prve otišle u Srebrenicu nakon što je tamo počinjen genocid. One su bile te koje su se udružile i svakog 11. jula izlazile na prvo u Tuzli, na Trg Slobode, a onda su taj svoj protest i potragu za ubijenim članovima svoje porodice premjestile i u Haag, pred zgradu Međunarodnog krivičnog suda i pred sve druge važne institucije. Ja sam imala privilegiju i zadovoljstvo da razgovaram sa gospođom Munirom Subašić i Kadom Hotić, koji su mi objasnile kako je u stvari njihov život izgledao u tim prvim godinama rata. One su se zapravo, odnosno nakon rata, žene su se zapravo nadale da će pronaći, da će njihovi najmiliji doći. One su išle u bolnice, u izbjegličke centre, pokušavale da dođu misleći da će se oni vratiti. U istočnoj Bosni je tada postao jedan termin je li prešao ili nije. To je značilo je li prešao preko šuma, podrinja i je li došao na sigurnu teritoriju. Nakon toga, Kada mi je u jednom trenutku čak i rekla da su žene tada čak djelovale kao rulja, ljuta rulja koja je upadala u institucije i zahtijevala da se pronađu njihovi najmiliji. One su vršile toliki pritisak da je međunarodna zajednica zaista morala da djeluje. Kada su dobile vijest o prvim masovnim grobnicama, onda su te vijesti distribuirale adekvatnim pravosudnim organima. One su zaslužne da se Memorijalni centar Srebrenica Potočari uspostavio u Srebrenici, a ne u Kladnju kako je prvobitno bilo planirano. One su napravile prvi anketni listić i anketirale žrtve genocida, odnosno preživjele, da vide gdje bi Memorijalni centar najadekvatnije odgovarao.
pravile su prve popise ubijenih Srebreničana i te popise su kasnije koristili pravosudni organi u procesima dokazivanja ratnih zločina. Druga važna priča, ono što je meni bilo inspirativno i važno jeste koliko su te žene snažne i koliko uvijek pozivaju na mir i koliko pozivaju na to da se slični zločini ne smiju ponoviti nigdje i nikome. Još jedna važna tema ove izložbe je priča o ženama Kozarca i Prijedora. Prijedorčanke su zaista napravile nevjerovatne stvari, od toga da su se vratile u svoje prijeratne domove, obnovile ih fizički, do toga da su žene poput Nusrete Sivac, žene koja je bila sutkinja i koja je znači ona je bila sutkinja u Prijedoru prije rata, a u ratu je silovana i zajedno sa drugim ženama je počela da prikuplja dokaze o svom preživljenom iskustvu i da vrši snažan pritisak na lokalne i međunarodne vlasti. Zahvaljujući ženama je silovanje upisano kao ratni zločin na međunarodnom nivou. Ova izložba otvara i pitanje nasilja nad ženama, pogotovo u tim prvim poslijeratnim godinama. Recimo, Bijeljina je bio grad u kojem su bili lanci trgovine ljudima i prostitucije. Fondacija Lara iz Bijeljine je među prvima organizirala akcije koje su pomogle da se ti lanci otkriju, ali isto tako da se pruži utočište ženama koje su bile žrtve te vrste nasilja. Mislim da je to pitanje izuzetno važno i danas, pitanje porodičnog nasilja gdje vidimo evo slučajeve femicida iz dana u dan i ova izložba je, kažem, na neki način povratak u prošlost, ali izuzetno je aktuelna i važna jer nam pomaže da vidimo koliko su neki procesi i dalje u našem društvu živi i upozorava nas gdje su polja na kojima moramo djelovati. Hvala vam najljepša na pažnji. Ja sam se potrudila da evo nekako završimo ovaj formalni dio na vrijeme i voljela bi da čujem vaše komentare i pitanja. Hvala ti najljepša, Elma, baš sam uživala u ovoj prezentaciji. Iako sam ja donekle i prijateljstvom s tobom, a i saradnjom nekako uključena i znam, mogu reći skromno, malo nešto poznajem, ali sad sam stvarno obogatila svoje znanje o historijatu muzeja i značaju djelovanja ove institucije u našoj državi. Ja bih, evo, dok se ostale članice skupe hrabrosti ili se osvrnu na svoje bilješke, ja bih samo par stvari istakla koje su mi bile zaista veoma značajne. Prva vezano za aktivnost muzeja nakon ovog posljednjeg rata, a to je participacija građana. Mislim da je nevjerovatno i snažno i divno da su građani učestvovali u izgradnji nečega što će ostati budućim generacijama na pamćenje i podsjećanje i na edukaciju. I nekako uključili sebe u izgradnju fundusa jedne značajne kulturne, historijske kulturne institucije. Druga stvar mi je bila, tako mi je važna ova poruka izložbe koja daje žensku perspektivu historiji. I tekako smo svjesni da je historija koju smo učili, koja je pisana uvijek iz muške perspektive, a ovo je jedan mali samo procjep, upliv ono što bi moglo, kako bi mogla historija da izgleda da se gleda kroz ženske oči, barem jednim dijelom, ako nećemo gledati polovicom. I onda tek možemo da vidimo koliko je u stvari nevidljiv taj doprinos žena u svim društvenim događanjima, pomjeranjima, šta se u stvari dešava nakon bitke, šta se dešava nakon ratova, kako se ponovo izgradi društvo i stvari kako su žene
te koje naprave prve korake. Žene su prve otišle u Srebrenicu, žene su prve pokrenule raznorazne akcije. Eto, to sam htjela i isto veoma mi je bio potresan podatak, a to sam i zapamtila kad sam bila na izložbi, je da je čini se do 1945. 85% ženskog stanovništva bilo nepismeno. To je baš onako strašan i nadam se da smo popravili taj procenat ubrzo. Eto, to ono što sam ja podvukla u ovom ogromnom tvom, veoma opsežnom, hvala ti još jednom, predavanju. A evo, imamo Vasin komentar napisan ovdje. Ja bih Belma samo prvo iskoristila priliku da kažem dvije stvari. Kada smo pravili ovu izložbu, šokantan je podatak koliko žena je u našoj zemlji bilo nepismeno 45. Još je šokantnije da 95. i 6. godine naročito u Tuzli se organiziraju kursevi pismenosti za žene. Zato što je taj procenat i dalje bio visok. Znači i nakon ovog rata, a ja vjerujem i danas da možda u manjoj mjeri, ali i dalje imamo problem sa obrazovanjem žena. Hoću da kažem da su neka pitanja za koja mi mislimo da su potisnute, da su dio nekakve naše prošlosti, da su one i dalje itekako tu, samo ih ne vidimo i ne znamo ništa o njima. Tokom rada na ovoj izložbi ja sam imala privilegiju, a to je rijetkost, da putujem kroz Bosnu i Hercegovinu i da prikupljam priče naših žena koje su djelovale 95. i kasnije. Nevjerovatno je šta su sve žene radile. O tome nećete naći nigdje ni traga ni slova. Bilo nam je lakše da nađemo fotografije iz 45. nego iz 95. Zašto? Međunarodni fotografi već odlaze kad je rat zaključen, imamo nešto domaćih i nešto vrlo malo međunarodnih fotografa koji su tada aktivni. Žene nemaju fotoaparate da bilježe ono što rade, okrenute su ka tome da se da se nekako oporavi društvo i njihov rad se ne bilježi u zvaničnoj historiji. Tako da je bilo teže doći do priča o ovoj drugoj fazi o kojoj smo govorili nego o prvoj. Još jedan važan komentar. Zašto je važna participacija zajednice? Ja evo ovdje vidim već 3 žene koje su Belma, tu je Alma i Selma. Kakav splet imena. One su djelovale u muzeju kroz različite akcije i aktivnosti, pomagale nam da revitaliziramo ovaj prostor. Belma je naš dugogodišnji volonter, pomaže nam kroz svoj dizajn da muzej postavimo na neki malo veći nivo i da evo kroz različite drugarske poduhvate osvježimo ono što možemo da ponudimo. Tako da ja mislim da je uvijek važno pitanje šta je to što mi možemo uraditi za zajednicu i za društvo. Ja sam vidjela jedan od komentara i vidjela sam pitanje šta je to bila moja motivacija da se priključim radu muzeja. Ja sam vam već nekako indirektno odgovorila na to. Ja sam tragala za vlastitim identitetom, za pitanjem koje je mene mučilo od kako znam za sebe, jer sam se susretala sa pričama i hororima iz Srebrenice od ranog djetinjstva. Bilo mi je važno da znam zašto je rat počeo. Moram vam priznati da ni posle 13 godina rada u muzeju ja vam ne znam odgovoriti na to pitanje. A druga stvar, željela sam da istražim historiju ne kroz svoje lično iskustvo, kroz iskustvo moje porodice, nego da to prenesem na jedan ozbiljniji akademski nivo. Bilo mi je važno da se čuju glasovi, ugnjetavani glasovi ljudi koji bi inače ostali utišani. Bilo mi je važno da probam kroz neke konkretne korake da pomognem. Znači, kad sam počela volontirati, moje prvo pitanje je bilo dobro, znamo da je situacija takva kakva jeste, znamo da vladaju i korupcija i kriminal, znamo da se ništa neće popraviti. Međutim, kako ja, kao studentica historije umjetnosti i komparativne književnosti, mogu pomoći